clear tu te chi bai le vekule tun tum kan video a chuan SSC Hnaruak multitasking staff MTS le Havaldar Hnaruak omte kan en ho le don ani ama sain post ruak za than enila kumdang ain post ruak hi atam fala MTS bik hi post singkhat zariat le somriat approximating tuna hi Hnaruaka ain ala tam thut mai thei bokani Havaldar hi post zanga somni le pakwa ani a hi po hi ain ala tamin ala hiam le theiani tichuan tundin huna hian post singkhat sangkhat zari le pakwa arwakani job profile han en masaila MTS bik hi Department Office of File Record Maintenance, Office Work Dispatching, Delivering of Courier, Office na atul lo thogang chi khatiang lo pui tu te khan ni a MTS post tang pui te chu pion, daftari, jamadar, junior guest stationer operator, chokidar, safai wala, mali kan tiang chi te kha ani a MTS hi General Service Group C non-gazette non-ministerial post ani a ti chuan posting na hmun an tling ani chuan posting na hmun hi India Ram State rang le UT ate Ministry Department le Sarkar Office rang ate an posting don ani Winzo hi ilo mel shet to em Winzo epa hian game chi rang za chuwang oma Winzo team mania lutla I game do pian khel thei don ani hetiang hian entinan ludo game kan khel du ni chuan ludo kan select anga midang point anon join venga ti chuan game kan khel ho don ani A few moments later ne nai changani chuan poisa hi account my wallet ti khan allow transfer anga osam takin I withdraw to mai don ani chutiang zel chuan in game dang za chuang lai kan du ber kan select theya kerom cricket pool kan ti te po kha kan khel thei vekani Winzo app hi lo download la poisa lo hlo chuak veng che app link chu hemi video description a hian a ome Havaldar kan ti hi duty hi chu Havaldar kan ti nen hian in anga guard watchman security work le senior officials te an duty na alo puyang chi kha an duty an job profile chu ni a General Service Group C non-gazette non-ministerial post ani posting na mun hi Department of Revenue Ministry of Finance Hnaruak Central Board of Indirect Tax and Custom CBIC le Central Bureau of Narcotic CBN ate posting ani donani hlo chungcha han en leila MTS le Havaldar hi pay level 1 chu singkhat sangria ta tanga singa sangruk le zakoin kar an hlo donani pay level 1 an lave ve donani dil tura thiam na nei ngai te han enila MTS le Havaldar na dil tur chuanin class 10 metric pass ni ngai ani computer certificate le experience certificate kan tiang chi kha chu angai tel lavani class 10 pass tan adil thei don ani kumbi thlia han en leila MTS b ka khanin kumsom paria ta tanga somni le panga in karin an dil theya STSC tan kumsom thum thleng ngai na thiam na om don ani Havaldar CBN Department B ka thok tura khanin kumsom paria ta tanga somni le panga thleng tan adil theya STSC tan chon kumsom thum thleng ani chu Havaldar CBICB ka khan kumsom pariat tanga somni le pasari thleng an dil theya STSC tan kumsom thum le pahni thleng ngai na thiam na om don ani age relaxation chungchanga hianin PWD STSC tan phei chuanin kumsom panga thleng ngai na thiam na omani tin ex servicemen le defense personnel disabled person te government civilian employees kan ti tan khanin relaxation hrang oma advertisement a chiang zokin kan lo en don nia apply dan tur han en leila SSC MTS le Havaldar na te hi online a ssc.nic atangin adil thei dona apply thei dona STSC tan dil man choi angai lova dil man kha om lova a free ani general tan chuanin cheng za choi angai ani apply link hi hemi video description a hianin kada kan lo en don nia exam center chungchang keini Mizoram le mar chaktan bik chuanin North Eastern Region NER Hnaruak khan exam center hnaiber kan du a khanin kan ti theya abikin Mizoram keimani Mizoram a chuanin Aizawl exam center kan nei ani Mizoram atanga dil du tan Aizawl exam center kha select mai turani selection process han en leila computer based examination CBE
online exam kan ti kha aw manga chuin huwa chuan physical efficiency test PET le physical standard test PST kha Havaldar na dil tur tan bi khan aw manga MTS tan chuan angai lovani document verification omle donani CBE online exam syllabus han en le thuak ila Session 1 le 2 session ni omanga session 1 le 2 omanga session 1 b ka khanin paper patni omanga numerical and mathematics ability 20 questions 60 marks anianga reasoning ability and problem solving 20 questions 60 mark donani the chuan session 2 a hianin paper general awareness 25 questions 75 marks omanga English language and comprehension 25 questions 75 marks donani tichuan negative mark kan ti thin kha session 1 a khanin lawanga session 2 ai ro chuan negative mark omanga question pakhat kan ti diklawa khanin mark khat zelan pai donani minimum qualifying marks po hi session 1 le 2 a khan ain ang ve dona you are unreserved category kan ti general tan khanin 30% mark kha mutlin angai dona qualify turin tichuan OBC le EWS tan 25% mark all other categories omzia chu kaini ST SC tan khanin 20% tal kha mutlin angai donani physical efficiency test PET hi Havaldar post exam big tan ani dona heta hianin meter sangkhat le zeruk tlan dona minute som pangachunga thlen tur ani donani chu mi pa big tan mei che big tan chuanin 1000 meter race 20 minutes chunga tlan thlen tur ani donani chu mei chatan big ani physical standard test PST hay po hi Havaldar post exam tur tan big chau khan ani dona MTS exam tan kha chuan hemi PET le PST hi ngai lawani ti chuan PST physical standard test hi mi pa a height 157.5 cm ani angaya STSC tan chuanin 152.5 cm chu a fit zong chuan fitly 0.98 vel ni angai donani chest hi 76 cm unexpanded ani a full expansion a chuanin 81 cm ti thei angai donani meichia height a hianin 152 cm general tan ani dona ST tan chuan 149.5 cm chu 4.9 feet vel ni angai donani weight kan ri zonga khanin 48 kg general tan ani dona ST tan chuanin 46 kg thleng ngai na thiam na donani Dina form online application submit theini hnungber last date of application chu thale February somle pasari ani dona tin form correction hi boka online form kan fill up khan ti diklo le ti sual kan lo nei theya khatiang kha kan lo nei ni chuanin form correction hi ni chung hon ani thina February somni le pathum le February somni le palia te khan thil ti diklo form fill up diklo nei tan khanin correction ti ni kha an hong don ni kha kan lo ngai ven don nia ti chuan computer based examination online examination kha April sang ni le somni le pathuma nei be sei ani bokani online form fill up thiam lo tele SSC MTS Havaldar Hnaruak chungchanga hria thiam lo nei te kanomani chuanin comment lama hian kan lo soidon nia